Tipra Mathani Lo Azima Bai Edisio Sorkaro Femani Yagulo Tabuk Talnui Lai Thangka O Talnui Lai Thangmani Bishing Pano Sen Kogbrok Bai Joto TTA di sini office toko Shiblai Renani Kogborok Bai Dorkasto Renani Koktun Renani Agism ADC Amchaini Tolawo Joto office Tongmani O office rogo O Dagimu Nol Nani Bagai Some notification Yakarerika Amoni Yagulo Teusha Haina Haitabu Some Kogborok language cell no Kogborok language cell Edisini room bedakni cell tomani Amono Thagi tabu Kaisha Bai Thangbai Nai Koljak Nai Bini Kaisha department Bedak Some Finally Bagai ADC Sarkar Tipra Mathabai Luazizak Omono Kaisha Sum Yagona Harka Omonibo notification Ngai Thangnai 29 June 2021 সালমানি দিছিবি অব সামঙ্গ ফ্রাংজাখা जों আমনি বিশিংতি ককবরকনি যে হামক্রাইমনানি ককবরকনি বিনি কগরুবাম বেবাক লিটারেচার Mini Kok Thai Kogborokni the development Hamkrai Avonotui Bebak Kogborok language department Samung Tabu Tangani Cengka Amoni Bagai Lukurokna Sanani Musungo Tipra Matha Edisio Barja Yasakmani Yagulo Tipra Dofarogni Bebak Kogrognomo Taije Dofarogni Kok Tongha Tongmani Aborognosum Turuk Laye Borogni Hamkrani Bagai language ni Hamkrani Bagai Jum Teusha Yapri Shaunai Yapri Shazak Tongmani Abonobus Kangasum language Hangai जों जत लुकुरकनि सुबासनायो जे बरक ककबरक लैंग्वेज के वासुक तंगनाय सुइकुरुम वानसुकुरुम बरक नति बसं ककबरक लैंग्वेज डेवलपमेंट कमिटी कायसा खाजा खा अमति खलायै ताइबो ककबरकना जों CBSE ICSE बोर्ड नि Kaisha subject Aboni Bosun syllabus Roklayay Borokbai Kok Salayay syllabus Lemani Bishinti Klayay or subject no Kokborok language subject no CBSE ICSE Bosun Monosini Rinani introduced Linani Abono subject Noi Borom Rinani Abosum Chaitiok Line
abono tinini je saklaimung asukno ko khulumkha.